Ditho tsa mokgatlo wa basebetsi naha di ntsweleng hore mokga wa makomonisi SACP o iketele dikgetho tse tlang tsa naha ka 2024 e le bonkgetheng ba ikemetseng. For instance, as Nia were quite clear that this Congress were going to lobby and engage others to support the Communist Party in 2024 because we have no other option that we can rely on except the party. Nakong eo ana tshetlela barumuwa puo sebokeng sa mokga mongodi e moholo wa SACP o re ho setse hanyenyana fela. Any other thing, it's a matter of engagement. The Congress of the party was clear about this matter. We have raised issues that we must still discuss with our alliance partners because we are not sectarian or isolationist. We work within a revolutionary movement. Ho sa le jwalo mokga wa ANC o e leng karolo ya selekane sa mahatammoho le Cosatu le SACP o re mohato ona wa SACP o tlo arola divoutu ka lehare. If the party breaks ranks, the ANC can support that. We will contest. All we are going to split is the base because the party is going to fish from the same pond where the ANC is fishing. Ha jwale ha ho so hlake hore ebe mohato ona wa SACP o tla senya selekane sena sa mahatammoho.